Phumzile Thabethe wozala. Yebo. Ubhala umsebenzi wami lo kuphi izolo? Ngibhala umsebenzi wakho phela mina nginempilo. Awu unempilo ukuthi sina bayisiyilima. Wangaphalanga. Ayibo nginempilo. Nyaka 24/7 mina ngizobhiza impekana nencwadi. Ngiyafunda la esikoleni 7 hours baqala sengifika kimi ngibhiza impekana nencwadi. Mina nginempilo mina sisi. Ngiyeke ngimfunde 24/7 angidakanga mina la ekhanda. Wena banokurisha kanjani nginathi ufonele mamakho? Mfonele uzongenzana naye into ezongisa yona naye yangisaba. Bangitshela ukuthi aqhuma ukuthi how high. So ucaba ukuthi ngoba mina ngikusaba sonke sakusaba. Sijwayela kabi lesifana sakho mina njandini. Ngikufundisa ukuhlala abantu abadala. Letha uzokhala namhlanje nje ukhala into lezoyenza jela wena ngakuzofundisa kanjani ngakaqedi namhlanje uzothetha qedile have take namhlanje ngiyadala ngengane thola ukuthi jela phela manyoni uzala mem ubhalele homework yami njengoba sewudakiwe no mema ngikwazi ukubhala umsebenzi wakhe izolo bomnini kunentizakala endlini wangabhalanga yini inkinga yakho mina ngisilima mina phendule mangikhuluma nawe mem makala kulento leyenzakalile like inkulu sithole i-call last week yokuthi umntwana wami usesibhedlela and izolo bakushela ukuthi akasekho okay letha isandla ke xa ukuthi mina ngisilima mina mem makamema usangizweli ke ngizwele bakubhatale lapho mina ukuthi ngibe nendaba nawe mina letha leso sandla letha ngifuna ukuvuthuza wena awukade next dlala ngami xa ukuthi mina ngimaki yakho yes bhala umsebenzi wami no mina ngibhala umsebenzi wakho wangabhalanga yini muslim like ngihlezi ngiphasa and like ngifila ngathi sokuningi and ngifuna la ukuthatha hayi ukuthi yimi silima kahle ukuthi mina nawe yimi silima ngiyaxolisa bas only time ngihlezi ngiphasa uyazi ngithi student yakho ngicabanga ukuthi ngiyahlala la leso sandla chopsini tamasini khuluma ubhedu wathi watshokoza